Nermala kenyam kanas dialten content barwani lingua seme. Andamandu ni shanko sinyak malianong roisni kan online TV channel and wale. Shanka wadiyech ka pay baro ron kina dangro wiljen dangro wida bakel. Bana ripo deme bana jaling ke logan sha lukre wich ke juba. La luk doctor yang machar kena jikwara dang baro. Bana report me bana jaling bana right kamanan shoda la ray court ka kire lok ka buko right bo ka taye dane chine wan china dir ka je no dong te ga mi chuok ka neten kontila nuari tin the pin doctor machar gwade chi blue house cha wangten ba report me bana jaling kel mi jira me jidit gwas me gor jeno jin dere Läär ma dere nyane ko ken ka gor jeno jin mi jira me jidit kan online TV channel dere subscribe kami go je ka Facebook dere Facebook page da dere je follow kami ko jeno te ka YouTube dere we ka YouTube dere na you supporting ko report me bana je link kel ko a very important report bana Läär ro da ban jo ling yo ka ku ko da na je to ka lankan to men cho da lat gwa da na chala no te ka rik mi di mi to tin bu ko no ling na mo tuang na je ka report niam report niam re logan walle chi gadi dang baro badak din dakring machar chi ko chubre kode cha gadui lampo cha je nyong mo chong ka je niam ju logan walle chi ganoi lampo te ka mi che te ni ne tun konti lat ka luk gadui lampo che la de no ne de goini man cha goini je eno de je watch eno ken yam channel lo joko mat cheng edan ti ko la do ne netin kono cha yin ke blue house chala do te ke ne ti mo chi te ka board ki cha wang ki chi wang gwa se da ne chi blue house wang tin ti kon dia de kon cha ne ke ni en wala che joje no telegram mo mi te ka bon mi cha report gwa da ne chi ga ben ka courtin ke do da ne cha ga no ke je nama dai yana ngaji nono no tela bon mi cha report chala ne je no chi gadwi lampo cha ti chi gwada dana cha ga no ka courtin gwalo so bu ko ngaji no di tel rek mi chi to ka ke kwana we won yam ka jen case me ka kwi ko re dana ji to gron kin dang ro wi jen dang ro de dich ka pai dok je jo jen do cha ne dakring ma char cha ka kep kel kereng ma chare wi ki juba ka jen kwi ko ro mone an wala jen luken jen bang wani de bakalien la 96 session court session ka luga dana loka ni ne doctor yang machar ka gadwi lampo je jaram diodien jen je shongan wala niam lok ka chela do ne je lok che ga jogo no ne goini man cha goini ha kan evident in kon chala no e chere che jalat jene kwa ka challenge no chika talk de ka palwe no cha jo mo cha jala de ken gadwi lampo jaram kel ka so Sudan National Parliament no michunga kwi Nasser County aran money loka parliament ke lo aga borante ne di altik tila jingoni jena ramkel kanetin kontin chunga kwi Nasser County chayu kap ko shenge dan ka jen kwi kure dan chi tuo ka wi ke Nasser jen chunga kel ke kume SPLIO te kel ke first vice president Dr. Riek Machar kane tungwan ko kenen kon cha yen kel ke kwi kume SPLIO gwadan lat ke lubdetin charo da defend ke charo da gang do ba charo da gang je jene gadwin lam po chela da joji no ne jene che criminal case men chalat ke kwida jene che dismissed jene che talk jene da gwano de yene dismiss jene tele dent wrong to new than one che dwer chalat amala da jene men kwene kume mo right self ke me yadit ke jillo ko bana kalar no ko ne diala ko ne lat ke lugan wana mo ko inga self ke me yadit gadu lampo che jacce ga jogo no ne de yen ke dismiss kada to ano ajene ko tele me nyode tele connection mi ci joj kam daga te ko ne chodien lade no te gder mi chadwir ano eneme geneten ko la prosecutor chega jogo no ne ran mi ci men woni che dwer che jalat chega jogo no she thok
ko te la mi chi ben gwa the me nyu the no hen ta ka connection ke da ne shi to chela do ne ne jena ta da na cha yene je jena shi magwa jena yan ka je ka dur makana lat so genetic content ka code ke ji lok je ga jogo no ne ne de yene dismiss ke de yene pal ko genetic content la prosecution ti ka fail ko be ke ti ga evidence te nyu de no en ram me mo mi ci dur shilat anyo gadu lam po che right ke immunity ka jena te ka long ko jena ram me mo let ka parliament a parliamentary ki ram la members of parliament la MP jela da jojo no ne jena ta ka long ma cha kama jena me te kariek me lat ka gwasa me ko ram mo la ran ngone de kon mo ke warga de dur dana chela de lat no so kuji mo che ga jogo no ne ko tele me cha me nyoda no anche dur shelat de yena dismissing case me but man chela jene long ka do bala jene o jene tele bir me chelat ko ne de konti la prosecutors ne de konti goro jene o de ne da kam cha de kai yen no chikala do ne te ke evident cha jajik gwade dan e gweke mobile kin gweke katin la digital material te konde cha wujik ki message cha wujik ka telefoni ran so daf ka edan me cha no ku misal ke me yadit eno be mobile liberadian gwich mete communication mi talk kam nen da kuma char kan ne te konde te nasir lanwar wai ami mete kan ke link ke digan ga connection cha telefoni cha ja kan wena mo cha whatsapp da cha jo gwich na cha video ne cha ka gwich ke turu ni kan audio recording ki ju cha record cha gwich no jen e ju da talk e ju ke ki turu den kona jen jakamo anatin contin la prosecutor che kule deny den gadu lampo jen na me shi talk kodi talpona gwade dan cha ke me kap ketin ka cha password chwa jen nang eken kap ke je ka bom ke cha threaten ajene chwa password chu to ajene talpon kwajele benere nunga je gwalok ala evident ki minyu doen iche dur kaja and the same person idan inang talpon ajeram dan chibu chong niam ala witness yala do na mo chi chong ko talpon da chanang national security service ni ke chenge dan yanka so kujamone de evident de kula ngade kachine ka campus wani don chicken ko gerte chicken ko latende ne ngajide so mi chit gana mo chela de no ne me chi chong kami kon wi kon to tele ne ti mo de lu njogo ti ke evident ni ka chika pass won jikan ka kan ka bom ka bran so da african la ran forensic expert bikan lo chol eno gwitin konden cha dong mi ti mi cha de let ki ti mi cha chut anetin ko la ne da mi cha ren cha gwen munyu do di ka chen were da ne nan kan ngwa ka je ki ga ni ko ken dong chika ngwa kan ka la re je mo ka chu kan ka chut ba ko wirun ye kan chut ka mon ko jen ta dan lat ka ture ni kana audio recording ti chala do ajene ju ni ju to konen chala do gwa mo jeni shi ki jut ke which mean that piet ke nikatin ke wala nikatin ka kore enetin kontin yan kaka cheri por mo chala do ne de yen ka drop kan all day then kon lat yen no iche dir chalat keke ko tel menyu de no han che dir chalat so mi commission me gadwilam po te ka chong ko mi cha evident ni cha telephone cha ko nyamu wa ka nyot ke cha ngwane a o chutin ka ba ga nyamu wa ka recover ba ko la no e kan lat kare jo te ka chongo de la no cha password cha kan ga je bom ka cha ngwane cha ko la re je mo ke do mi mo mi kuje ajen anda na chala de mo ajen shi chong cha je de gor mi shit kan mo ne ke report ana chala gwasa me no are logan wala che joje no di kane dialan content kel ke da ma char cha nan gwalo lugan jen bangwani de bakade ka kora mi shi garu lampo chala de no ne entel dur mi chalat cha chula do ne enetin content la judge ski presiding judge James Alala deng chala do ne cha luk cha kap jok ba kap ka chang wal cha kap ka chang wal baro ka pai baro ron kin dangro wi jen dangro wi de bakal la chang wal baro jen bi luk ba je nyok mu wa je gor ka jamona kane dialte kon te chikon ngaje no tin kel ka dak no char kan diala wa tele karek ka tin ka chiga pier ka koden walle dakra ma char wa che job che chub gwalok pot kang shol che chub gwalok mampal do che chub gwalok lieutenant general Gabriel Doblam che chub gwalok mampal of course to kon ke Camilo gan Michael che chub gwalok lieutenant general Gabriel Doblam che chub mading yakri che chub Dominic Gat Gogri ke chup
no kajen gadu lampo kan dial wachi ko chubun walle tele mi cha report to don te ga me diarik kake ngai kon dial ndo badanen lokane ke ki yan ga ne ka ngai kon ai kwi kori dan chi to cha gwanyen wonene ne te kon te nyin ke Nuer wai army no akene ke ji aspela yo so ko kujamo jikala do no ko cha deni chubu kudang rawi jendang die deni kudang rawi jendi baro ko cha kanak no itu kuma aspela ayo te ke titin jendo badanen yan ke ne ke yakan dia chuyen eka kwiko chi Nuer wai army chigin ke de nya SSPDF anyo jikala do ne cha general ke command general cha je ne guri cha de majudak so dia to ke no kono loka gadi ajen mandan le rode no anyo bo ken te ka kwak ke kwak kur ti cha pe ke ti cha yar ka gwade dan ti ne ka yuri shop ke million ti jendi de badak ala 15 million United dollar eno ekene kwa to ga de cha yar to gor ka no bade ke pik ka pipo dan lat kana so tine kene kon lat korodien ajen gwada de kon chungtin an walle cha lugu mo cha je luk telum lariktin wana ka report do dien be ja ka very short lugu dan ci to sorry ko dan ci to ka lanken kala do ne ci de ni SSPDF chicken de ni SPLAIO chicken ga jojo ka report dan cha no aduno ter report mi channel la da ku me SPLAIO ku me kirma yadi te ka report eno cha lanken cha je ka de ni SSPDF kala keno ci ga torbiyeli kan ga ka eno kana tamai ni ka report dan kan la no namo be ka kume mo rai ke selbe ke ma yadi ke kume SPLAIO te report mi jikane no but dwal na go ke deno dong te ko mburo da lat ka gwasen be ke report dan cha lat te ne te moto cha interview ke cha te radio te mazu ke ci go rai ka nanu dong de ko da na to ka gwasen be ne me je report dan de kon link bantin kon lat ko rodien na bana ka link the next report dan ban nyok mun no ya nyok ko dan ci to kam kume SSPDF kene kume Uganda People Defense Force ka border Läär report again and we are taking a bye bye.